apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Matuloy ka kading agpabagyo inton bigat, Tasya, bakit? Wanlakay. Kasapulan ata na ibusan ti ingredients ti halo-halo alakok, agraman street foods. Apaya na sa ludsud mo, ada ka di pagatang mo lakay? Agpagatang ako may ti abono. Anya pay? Abono, kan bagas laeng. O sige, ipalagip mo inton bigat ang mga numalipatak. Adamot siguro pang ipakumbuyan ni Jay. Ada, bakit? Mabalin mo ti makisarita kadagit aglaklako ijay. Ipatulod mo iti paradaan, tapno di ka mabannog amang bagkat. Asino aya takachat-chat mo, susi anak ko? Madlawa masuron ka launay. Tinagordera kiti sapatos nanang. Ay nawaw, apay ka naw? Nagado ti chat kan awag na. Mapan ko kano alaen ti order ko. Tana i-drop na kano ije bagyo. Apay nga minanagorder ka. Kat awan ka mo iti bagyaw. In pagakmat ken kuana nga alaek to iti dropping area nang ibatyan na. No mapanak to ijay bagyo ang sanmot nga ro na makauawat ti loko nanang. Makisarita ka lata kumana na saya at baring maawatan na ka. Hamangan ko nak no adam amuyo akaaruba tayo ang nagpabagyo nang. Ta ipapick up ko pailaan ko mati order ko. Di ko marimta siya ngay. Nagpabagyo sa mo day jay. Nasapa mo alimabas itay agsapa. Allah, agyaman na kasi nung batam tiawag ko, Marita siya. Anya ti masapol mo, Mare? Mare, ayan mo ka dita? Adaak dito'y bagyo, Mare. Apay ka di? Allah, da ko mati favor ko, Mare. Anya day ta, Mare? Mabalin ka di, nga i-pick up mo pa ilaang ti order ko, Mare. Order mo? Wan, Mare. Ada ngamin ti order ko iti Facebook. In-drop da ka no, di tabagyo. No, mabalin ko, Mare, kasi kapay laang ati mapan mangala. Adan samot mabayadan, Mare. Sapay inggatang kun iti ingredients ti kakaisuna kwarta. 550 laang mo't, Mare. Di ka di madanagan, bayadak tumot laang ditoy. O sige, isend mo nga rod no sa dino ti pangalaak. Siyak ti mang back up, ngam bayadam tumot lang inton malam Uwan, Mare. Urayam, ta isend ko ti picture ti pangalaam, wan. Di mo liplipatan, Mare. Di mo luklukatan ta nakasupot iti nangisit di talakay. Anya da ito, aya? Rubber shoes, lakay. Ay nawaw, an-anwam ti rubber shoes. Sipod nagkalay sa ta. Diyak pa'y mo't nakita nag-rubber shoes ka, bakit? Order ni Mari Susi dayta. Inpa-pick up na laang kanyak. 550 ti binakapak dita. Ay nawaw, at dapay gayang binakapam. Uwan lakay. Bayadan na matlaang ka no. I-text ko inton madamdama, taumay na alaan dito'y balay. Adakon bakit? Pasensyakan. Narabyana ka na gawin. Nagsarita kami pa ngamin ka ni Uncle Pidol. Okay lang, lakay. Ni, apaya kas tatilangam. Madlaw agsasadot ka. Adda ka di parikot? Kasanumat nga min lakay. Di mat agreply ni Mari Susi. Ay nawaw. No kasta, di na pa inala ti order na. Saan pa'y nga rod lakay? Di mo inawagan. Jack up mo. No talaga adi na nakita ti chat ko. Wano di na lang kayat ti agreply. Naka-online mo. No saan nga agreply? Itulod mo ti order na ijibalay na. Tapno saan na makapagrason.
Si kamat ti lumabas, Mari Susi. Naimbaglaangan ta nakita ka. Saanan ang masapol ang mapanak ijabalayo. Ay, nawaw. Nakita nakpailaang mo. Dumagas ka pa'y atag kapita pa'y Mare. Pagsaritaan tamatlaang ti order mo nga impapick up mo kanyak. Nalipatam samat tanday jay. Ay, kwa, Mare. Di ko nam kanyak at alaang matlaang nga dagos, Mare. 550 ti binakapak iti order mo. Ala, pasensya kan, Mare. Jakon alaan day tang order ko. Ay nawaw, order mo dayta, Mare. Iti anya makagapo di mo alaan. Ay, naabak ngamin iti scatter ti ibayad ko kumakin ka, Mare. Anya? Ay, isublim laangan iti nangalaam. Ta, i-cancel ko day tang order ko, Mare. Ay, di ka agar-aramid, Mare. Ijay bagyo pa, iti nangalak, iti dayta. Malala, panawan kan, Mare, wine. Agdardarasak ngamin. Si kamot tun ati makaam mo, mang subli dita. Ay nawaw, agsubli ka dito'y, Mare. Alaam ti order mo. Ay na, makapasar ti kastang aramidan day dya, Susi. Anya timbaga na aya. Di na pa imatin na ti order nang impapick up nakin ka. Isublik ka no ti order na iti nangalaak. Tanaabak ka no iti scatter ti pagbayad na kuma. Ay nabaw. Agplay ti kakit din na mapanbang isubli iti bagyaw. Ay, day tangarod lakay. Inikanakit di ti pagparikotak. No amok lang nga kasta ti aramidan na. Diyak kumain ala day tanga order. Sa pa'y dakkel ti saka ni Mari Susi. Wen nga rod, ananuak nga day ta sapatos. Saan mat mabalin nga usarak? Pinadas mo kumaati na paniti balay da. Kasano no talaga di na kayat nga alaan. Kasaritam dagiti dadakkel na. Order na dayta. Rumbang laang nga alaan na. Day, si ka bagayam tag tuk-tuk-tuk ta siya. Inyag ko to'y order ni Mari Susi, auntie. Ay, awan ni Susi dito'y balay. Ada na panan na. Da kayo ti kayat ko makasarita, auntie. Masyad ka mawatan. Kinasarita kong ti anak yo. Kat di na kayat nga alaan to'y order na. Tanaabak ka no iti scatter ti bayad na kuma. Anya! Parikot ko pa ikit din, auntie. Jakmat ngamin mausar day to'y sapatos tadakkel mat. 550 ti binakapak. Ay, day tagayam ti order na iti Facebook nga ibagbagana. Iti anya ang makagapawa di na nalaan. Ay, mutuyan, tasyak pala ang ti magbayad. Nakababain ka. Agyaman na klaunay, auntie. Ay, awan anyaman na. At sumrag ka pa'y taalaag ti bayad ti order ni Susay. Anya day tamir na bakay. Order ni Susay. Makapasurun matyar aramidan da dya tao. Order nga order. Intong kwan di nalaan. Siyak man ti magbayad. Ay nawaw. Apay nga binayadam. Ay kakapilitan at nakababain mat ka ni Tasha lakay. Ni Tasha piman tinangala ija bagyaw. Binakapan na pay. Pinick up na pa'y gayang piman ni Bagyaw. Ay, day tanga road, lakay. Ikan na iti parikot, ti tao anang tulong kenkwana. Kasaritam tao ti anak ta. Ungtam ngamin tapno saan nga groam. Wen, lakay. Kasta ti arabidak. Kumusta ngay bakit? Anya timbaga da, ante? Binayadan ni Auntie Merna ti order ni Mari Susi. Naimbak ko nam ata na siyan kanya. O di mayatan. Awanan ti parikot mau. Awanan lakay. Intun sumaruno. No adamanan ipapick up ti kumarem. Di mo alalanan. Awan wayak kunamlatan kan kuana. Talaga saanan lakay. Makapatroma matikas dyan nga inaramid na. Dinak lang arodan tinangdanan ang napannangala iti order na. Parikot pa iti ipaay na kanyak. Dagiti dadakkel na ti kaasi iti kastangar aramidan na. Nakunampay, bakit? Bakitin nga mangnamnama pa lang ka nagiti dadakkel na. No saanak ngagbidot. Order naman ang tibinayadan niya Antimir na dinapal na alawas. Nasaya at may tanagawid kan. Apay ka di, nanang. Inyag ni kumarim Tasha ti order mo. Ha? Ay nawaw, di ka man agindadiam mo dita.
Day ta jo order mo nga impapick up mo iti kumarem. Apay nga inalayo pa lang nanang. Apay kumasaan kat order mo mapiman day ta. Ti imbagak ken ni Marita siya, isubli na dayta. Ta saan ko nga rudin nga alaen? Di ka man agar-aramid. Adda 550 abayadam kanyak. Nanang mo't, singiron na pa'y laong mo't. Wala ta order mo mga dayta. Sana mabalin na siyak akadayaw ti magbaybayad ka nagiti order mo. Saan ka matin nga ubeng? Again o order ka nga mawang magayam ibayad mo. Dakkel tinagbaliwan ni nanang, tatang. Anya adakkel tinagbaliwan mat nga ibagbagam dita. Kasano? Singiron na kit din ti 550 nga inbayad na iti order ko. Ay nawaw, talaga asingiron na takabalamutan ti agtrabaho. Imbes nga igatang ni nanang mo iti vitamins wano gatas na, ibayad na kiday ni ti order mo. Kasla sandak mo't nga anak iti kasdyan nga aramidon da. Sana kasta, ti kayat milang kananang mo kat agbalin ka responsible. Laglagi pa, 30 amon, saan kan nga ubing abasit? Hey, agpada kayo ka ni nanang. No kasta ti kapanunutam, awan na. Si kantaw ti kakaasay no matay kamay ka ni nanang mau. Apay akas ti panangisem mo kanyak, Tasya. Apay, dakas ka di ti umisem ken kamare. Naragsak kan, iti naramid mo. Awan ti amok abasol ko ken kamare. Amum ka di, asika ti makagapong. No apay ang nakaungot ni nanang kanyak. Apay asyak ti pabasulam mare. Inbagak mo't ngamin ken kamare nga isublim day jay nga order no sa dinuman tinangalaam. Angam anya tinaramid mo, intulod mo kit din iji balay. Ay nawaw, adayo ti bagyo mare. Makapasurun ka mo. Ay na mare, no ammum ti agorder, ammum kumamat ti agbayad. Di ka ngamin agin u-order dita no awan matnam na maam nga ibayad mo. Saan mo't na malmalpas ta issue yung kan susi, bakit? Saan mat ngamin nga agtal na? Siyak paikit din ti pabasulan na. Ay nawaw, anya ka no ti basol mo? Basol ko kano no apay nga inutan ni nanang na. Anya, pati day tabanag, ipabasol na kan ka. Katuan. Inuubing mo't ti kasta akapanunutan da dya tao. Anya ti ibaga, Amerikaw. Bagbagan niya man ni Susi, Uncle. Apay, anya ba lang ti kalukwan nga inaramin da dya Susi. Di naman sardengan ni bakit kaw. Ima iji balay di na minsan. Kat napan na inapan ni bakit kaw. Anya, dahi tatipod no, Uncle. Isu lang arudan ti tinulungan ni bakit kaw. Isu pa'y ti kas jati ugal yan na. Mala, di ka madanakan rikaw. Kasaritak tumanan ni Susi. Pasensya kayaw nga kasawa. Sakit ti ulo ti ipapaay na di Susi. Gapulang iti dayta sa pataws. Susi, sardi nga mo ti kumarem. Sana na kami kananang mo ti ibabain mo. Ay nawaw, apay, nagipulong damanan kada kayo, tatang. Pansabat ti birbiro ka. Ay kali isuda mo, ti kanunungan nyo. Edi nagpatulong ka kanita siya tapno ma-pick up ti order mo iji bagyo. Tinulungan na ka. Ita, parikot mo tan ti ipapaay mo kadakwada. Libre lang arudan ti panang tulong na ken ka. Nagado pala sa aom. Nagado at drama da dya tao. Sika tinangirugi iti isyaw anak kaw. Agkid daw kakit da iti pamakawan iti kumarem. Tapno andaman mo talnay ti biyag tayaw. Edi pa'y mo natal na ti biyag tayo, tatang. Uwain, sika lang ti mangirog-rog iti apa. Sika ti mangar aramen iti pagparikutan tayaw. Lusak ti sika, agkid daw kay ti pamakawan ti kumarem. Laglagi pa, nga edi sika ti agkasapulan kat sinadaan at timulong ken ka. Wunan, basol ko. Agin o-order kan tumat ngamen.
Marita siya. Sorry. Oh, itala ang anang ngagkukan ka dayta ah. Siyak tinagkamali, Mare. Sapay la kumata, mapakawan nak. Napakawan kan, Mare. Ngam pangaasim ko maata sardengan na kon. Di nakapapaan, pangaasim laeng. Uwin, Mare, promise. Saan ko nagulwon ti biyagyaw? Saan ko nga ulitin ti naramid ko idi kalabas? Nasayat met no kasta. Kaya't kumutlaeng nga alaen day ti agundaway, Mare. Tapno agyaman iti tulong mo ide. Agyaman nakta, pinick up mo ti order ko. Tanuawan ka, amangan no na iposak mo ten iti Facebook, bogus buyer. Kasta ko maakanayon, Mare, tapno maliklikan ti apa. Ay, nawaw! No tinulungan da ka, apresyarem ti tulong da. Laglagi pam asaan nga amin kat siradaan at tumulong iti tiyempo nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.